Pamiarsa Medue Jimbar Widangan Sanepini Jimbar Ring Bali, Kabupaten Buleleng, rumasuk silih tunggil widangan sane durung becek indik pengelolaan lelunya nih. Indike unecap sangkaning tempat pengelolaan sampah 3R Kantun Kirang. Mejantan kahanan inucap ngawinang TPA Bengkale sanemagenah ring desa Bengkale kecamatan Kubu Tambahan nampenin over kapasitas saking warsa sedurung nyane. Anutin data pinih untat nyih nayang Buleleng sanemadrebe widangan pinih Jimbar wantah madue seket kali TPS 3R saking 1 desa. Saking kuentenan inucap durung samian sida memarki antar. Pikobat inucap sani ngawinang lu sani makutang ke TPA Bengkale kantor 1 ton arahina. Makudang-kudang pikobat inucap taler munggah ring pengusulan pembangunan TPS 3R ring suang-suang desa ngawit saking genah sokongan saking pemerintah desa krama tur keberlanjutan program 3R sani pacang kelaksanayang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng Gede Melandrat Matutang indik usaha nampenin lu ring Kabupaten Buleleng durung memargi becik pamekasnya nih ring wawidangan desa. Napi malih ritat kale pengrau Rahina Suci Agama, pengrau ke TPA Bengkale dahat ageng. Nanging ring kuentenan Siongolas kelurahan sampun polis sokongan wantah sawetara genah ring desa sani durung madue TPS 3R langsung sani ngawinang kantun ngirim ke TPA Bengkale. Tim teknis Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali, Made Dwi Mausang, warsane mangkin Bali nerima 6 dase usulan wantuan TPS 3R, saking usulan inucap wenten 3 dase 6 usulan kejantenang sampun lolos administrasi. Nyoman Yuda, Bali Pos Nguningayang.